Beka kızıl düğmenin yan vatandaşı Tayyip Cumaş Bergoğlu. Düğmenin Bekleş Alpara. İkinci çekimlerinde Okbek Tutuş Girdan yan vatandaşı Tayyip Mamışa. Kışlık Amaz Bekam buna Tayyip Cumaş Bergoğlu. Amaz Bekam tarzı isterki başlıyor bu hareketleri için. Kışlık Amaz Bekam bu için çelik sınav bitmişti. Kulot Mırza Nazarlı. Türkiye'nin Mırza Nazarlı. Yani kurtuldur aldı. Katalık biraz. Amaz Bekam yarım kulağında. Cumaş Bergoğlu Türkiye'nin Dalbaro'da Caraş. Neyse bu çocuklar bu tek bu Mırza Nazarı. Balbanı Bu ökülemde mına bir tarihi dağı bir jakşı uçur. Bu ökülemnin sekundanты Ernazar Ahmataliyev менен Alibek Osmonov iki dünya çempionatında baygeli orundарды eelеген машықтыруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машықтыруучусу Рысбек Мамышев олтурса, А килемде өзүнүн баласы Азим Мамышев күрөшүүдө. Урматтуу күйөрмандар, биздин залыбызда ушу кыргыз элинин, кыргыз баатыр кыздарыбыздын тарбиялаган дагы бир агайыбыз, устатыбыз, улуу устат агайыбыз олтурат. Токио Олимпиадасынын күмүш медалисти, Азиянын 4 жолку чемпиону, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону жана кыргыз спортчулардын арасында бүгүнкү күндөгү эң эле титулдары көп биздин кызыбыз Айсулуу Тыныбекованын биринчи машыктыруучусу Түгөлбай Базакесов агай олтурат.
yaxshi, o'sha yerdan tashlab Namazbek oyog'ini cheyin. Olmadi, yaxshi. Bilan girgan. O'ngib ketdi. Жеңүүчү Улук Жолдошбеков. Дүйнө чемпиону